zimephi ngoba embeleni embambeni yakhona nyalo nje kude lento lekahle lesidefine ingako eAfrica sele sodwana nje thini emavila amanye athatha inyathelo tentuthuka ayathuthuka thina sikhuluma ngemlomo nje yabo first world asathi nethi le first world. Why? Because asihlanganisi with the real people. Listen, ubobuka lilanda ngeke ulikhanze hamba nabo Ncetse nabo Thekwani lihamba netinkunzi because liyathi ukuthi through tinkunzi litawudla lesuthe tinkunzi litawuvusa Ncetse idle yona bese yona sheyibonga ngekukhetha emakhadani la kule tinkunzi nathi asende njalo asimatanise nemave esibili bo China nabo Russia hayi Taiwan. Mangabe sithi masanisa nemavukela mbuso nala wethu emavukela mbuso akasivukele singawabophi asikhululeke ngawo singawabophi. This is deep reasoning. Siya reasona la asithukani yi reasoning le nangabe emavukela mbuso lavukela iChina lokuyi Taiwan lekungenteka isuse nempi emhlaba lenzaba leyo thina siyayisekela nalakithi asivumeke ababuye bo China batosekela lamavukela mbuso bomlungisi ngubani bawucithe lo mbuso angithi into lesiyendako nathi yenda kulomunye lo ongathanza kwendeke kuwe. That is why iBhayibheli liqhubeka lithi lombela lomnye umgodi uyawuholokoshela kuwe. So because thina simbungo asivumeke ukuholokoshela